I samo želimo da vam kažemo da je ova klavirskinja iz McDonald'sa. Zašto si to rekla? Pa eto ljudi, ovdje je dobiveno u Happy Mealu. Pa to nisi smjela da kažeš. Bar beži ti klavirskinjo. 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 Za 5, 4, 3, 2, 1... Bar beži ti klavirskinjo. Ja sam... Dezodorans. Kako? Pa ja kao sam volila da stavim dezodorac i svi su me zvali. Domaći buđavsir. Osjeti jašem. Čiha, 4 noge, čiha, 4 noge, čiha, 4 noge.